खुरुमजरी येंबिरिबा पुनमकु शरचंद्र शर्मना इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग हुनदा तराम नोक्चरी ngasi manung hunada khana jagadori wafum mase huji huji oiriba economic blockade ki ko state sida chetheng amadi piri economic blockade ki adubu ngasi gi thengnariba akoi gi lamdam sida thengnariba economic blockade na phangalliba chetheng sing sigi maramda BJP na hai madudi ada union gi minister sing unarubu kanda state ki maikei dagi economic blockade ki matang da khangalakpa hojik phawda karim taliti hai aduga congress na hai madudi matam chana khangan giba lei akhoi gi state ki side tagi message tha giba leire letter tha giba leire matam chana hai wafam mase krai phawba kaina chumba kanin lale ba haibadu khangmina na bagi tanja duri ngasi logjogadori ba loila lonana ngasi khanan na ba sita saruk yana na ba lengchen biri ba guessing ai miyam mangda sak tak chage ai gi yet ithang thang na phambiri basi Y Surchandra Vice President Manipur Pradesh Congress Committee ni tamu butaram nokchari aduga mayai thangba phambi dibesina Kelen Thokchom ni special correspondent telegraph ni ai tamu su taram nokchari aduga ai hek yet ithang thang na phammi najari besina RK Shivchandra spokesperson Manipur Pradesh BJP ni akoi oja Shivchandra bu su taram nokchari yan anba question se ai oja Shivchandra lakchaputai madudi si Delhi da chaluba team dugi saruk yabiruba मियोइनी अदुगा लेरिबो फम से आदा होगी होम मिनिस्टर की नोदगी उनरुबो कांदा स्टेट की इशू सिंग से स्टेट गवर्नमेंट की साइड तगी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की सेथेंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट की वारिबा होजि होजि बर्निंग इशू ओरिबो सिंग से स्टेट की साइड तगी खंगल पलेक्ति हाइबगी वफम दुनी अदाइने ओजादा इन लक्षणी में क्वेश्चन से इन केस स्टेट की साइड तगी स्टेट गवर्नमेंट की साइड तगी इशू की मतंग दा खंगलकपा हाना खंगलकपा तारमबदी मसे अखोइ नहान इंटरव्यू तौरगदोबनी हाइरक्तबुदुना तौदबनी काय वफम थंबिरकपा लेब्रा सिने ओजादा लक्षण याम नवाइजै नसी अखोइना ससरु स्टेट तगी तौरप नत्रगा तौरदबसी स्टेट गवर्नमेंट नमदि मियामना अखोइ पुन्ना खंमिनबसी खंमिनगदौसी सपोजिंग अखोइ सोशल मीडिया दा कैदा मैम बीजेपी न चलिसि याम थेंगेना इवन आइगे अकाउंट मैम संग मी चनी चहुम चतना तबि बट सत्तबदी यादे याम थेंगे हाइबनी मैम से खितंग भाप तामिनगदव एरिया खरना कोई स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल कंकरेंस लिस्ट करी तव याई काइसी अखोइ स्वाइ सिदा खितंग खंमिनब म चंगे होय अखोइ चीफ मिनिस्टर नोबल चीफ मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर दा चलगा सिगी मतंग दा तममी बट वारी होइना तमम बा हाइता याम वारे मैम सिंग से थाउ सी यौरे सी तौरे बट व्हाट एक्जेक्टली सेंटर दा करी तौरो उगे करी मतेंग लो पीबी गदरिनो हाबे स्पेसिफाइड हो कइमोक तममदब पाउ तममदे हाबति नते पाउ तममी बट ऑनरेबल सीएम इज नॉट स्पेसिफाइड ऑन व्हाट वे कमाय तौर मतेंग पांगबी गदौरि मनो इज सेंटर न सी हाइदब ब्लॉकेट और बननाइ जिति मणिपुर दा दम तौर लय याम लुदी चीफ मिनिस्टर ने याम क्लियर इन हाइदबनि न हसुक लाइबो पोस स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर सिदा स्टेट की पोस्ट से सेंटर ने एक फल सोंगलगा एक आर्मी था तब याबस नाते बट अल्टीमेटली बट कैनो से सेंटर ने अल्टीमेटली सेंटर हैड टू इंटरवीन प्रेसिडेंट रूल तौताब अइन हाइजे हदुना हजुक लाइबो पोस्ट दा खोने याम क्लियर होइना लाइबदी मसे दिस इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द अनस्किल्ड प्रोफेशनल हाइप टाइप पॉलिटिक्स तो तारसु क्वाइ लाइबो थीबदी ngasi लाइबो पोट सी फजना सोम चलगा मैं हाइजलुब जिरीबाम चलगा मैं हाइजलुब सोम तौरुब सिदै सेरेमोनियल प्लाक तौदना डिस्ट्रिक्ट हुड सदर हिल पीरदौनी काय मैम सिंग लांगहनना पूरा मैम से मुटम दगा सागलौर कांदा एट द एंड ऑफ द 11 आवर्स सिदा तौररोय हाइबगी फिवम द तोखिबा सिंग मैम सिंग जाति मरक सिदा कांगलुप मसे मरक सिदा नपाक तान हलगा बॉयल अप तौरागा सी तौबनी बट आई डोंट नो व्हाट इज द इंटरेस्ट बिहाइंड when election had to go for only 3 months la akan sida sigumba jati marakta praja marakta tokhai tana khai tokba somda valley da leiba mi mayam sing su ha kar khangdana wahan ba asukki mati wahalaga sumain tawse I don't know what is the reason behind adune khoin chasriba BJP ki team ba khoi mari saba si khoi gi state election management committee ki को convener si N Birent TSB Sojit MLA ai sama kamadi basanta sarma yang sister say I'm clear why say home minister I say we are ready to help any moment at this moment we are ready to help
kari no pam se center na even I see home minister de koi lok thok sari see iroi loib da haris in the above background I shall be grateful if you could look into the issue personally. I also seek your intervention to arranging necessary direction. What does he mean by necessary direction? To UNC. Is it UNC sibu Home Minister India ki Home Minister na UNC kauraga Manipur dai ban khar tawbinu ga na Rajna na namaste tawraga hai dawri bro. What is this concept? Yam ikai dro then amuko na tawbadasu UCM na tawbadasu kauraga Prime Minister salaga UCM na si ban kauri amuko na ban tawri si yade amta handuk hanbiu na should we apply to the Home Minister of India to pacify amuko to pacify UCM? If it is UCM the salaga United Naga Council je amta thembiu na Manipur Chief Minister na hai dawra gadi why not to amuko, why not to UCM? This is the question I want to pose. Masi khak ai hana hojagi. Thank you. Takhilen handaki center ki initiative haibatai madudi Ministry of Home Affairs ki maikei tagi UNC kaudana wari sakhiba state ki maikei tagi represent tawdabuduna ama oiraga wari sabai tangkak amdi lekhre aina sum khanjabada aina sum logjabada haibatai madudi swai se state ki maikei tagi state government ki side tagi issue si center da khangandragadi adugi initiative to en khanbada kitang lowbuda kitang moida su kitang khanjana ga dodi mali karigumba kharadi sungu soja khangalang mudra in khali kai main thambe ninge dam aina sida hajining bisa masi hujik tawnari be posi blame game oin tawre adu masi people na di masi BJP na hari bisu adigi Rajnana hari bisu chief minister ibo bina hari bisu praja na taning de praja na kari pame thawlep na pusilako pame pochgai mamal huji tangi basi hani mamanda lehan pami sam narga supply se supply the blockade china maram moidana supply dislocate tawdana disruption tawdana leiri se masi lokthok pisine prajana pambaji whatever Delhi na tawgera state government na tawgera state subject lay adiga central subject lay adu leijabaduna aduna state kenogi wani aduna pamdi public na pamdi si immediately blockade lokthok bai dudi adu pai wari sanaga lokthok bu pai adu wari sana bu yadre har gadi masi kaidobagi masi war crime ne land gi keno tongno matam sida food supply ka kanda keno da insurgency thengna bu desu adigi terrorism thengna bu desu adigi leibagani keno tongno matam su supply land ji masi block tor kanda keno to land ji thengna no honarim ne masi crime makhalam ne masi crime against humanity migi food ba khoi right to food haibisi da right to life haibisi da masi violate to poni aduna adu orgadi state subject orgadi state na to hum to si to ni central inform to ngamangna sibang mateng pangbiu haib tare aduga center na so state government kaim haidri ha ju handak lai bisi mamang da November thaji makta October thade horkanda union minister lakusi phanayam lai aduga nongmata da same day Imphal da union minister ahum leisi yawi ahum program yawi yawi aduga official program yawi yawi adu party election campaign to usi yawi aduna usi war matam sida demonetization na maram moidana paisa laire ba hogda laige phangdraba so be leite bi matam thau phangdraba school gi keno je thau leite maram moidana school shut down tawraba adigi chana ba leselaktraba laire ga so laige phangdaba potsigum situation mayam didi either is not the time to play politics sida jidi manipur da har ga so BJP ga congress khakta nate laiba ki damukta thabak tongne chongthori ba political party punam CPI ju le party atai sing ju janatal ju Trinamool Congress ju laiba political party punam no chungsan naraga kari tawsige habdo madu tawu matam ni masida hunabu matam nate hunabada China bada maral je thangjan de sarupudi supply si restore to normal supply restore to madu de time and energy do madu sina baduna exact achumba step boygane na ai masare admai thamjini. Thank you. Tamosu Chandra ngarang se honorable chief minister na press conference amagi through the high madudi
Home Minister Union Home Minister Rajana Thamibo wafamdu yumpham yaudabani haibani haibadi state ki maikei dagi hairiba issue blockade ki issue mayamna thengnariba awabagi issue singse khangalakpa leiti haibase madu yumpham yaudaba haibagi yumpham yaudi haibai wafamduni puthora ese state ki side ki khangangre demonetization gi kari security bipap kari mathau tagi haibagi message ama lakhi adugi message gi hudong chaba lorokanda masi economic blockade ki issue sisu khangali haibani aduga at the same time madugi matung tarakpada letter amasu thai haibani official letter ama center da thai haibani lakchaningi wafam di thai thade haidai hairakti haibai wafam puthorapnina garangsu press conference di pangthok pikre official copy letter tharagasu message tharagasu official swaida lehubo copy khara de lerangani madu aidu puthok pibida kayam kai bajano haidi thai thadi haibagi se nabam laavnina people na khangning esdi aseng moduni khangning ese kamain thambini ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UNC ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯐꯥꯎꯗꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ NSNIMꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯏꯕ ꯀꯔꯝꯕ NSNIM ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ NSNIMꯒ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯤ NSNIMꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯖꯒꯠ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ UNCꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ चिठी इरपजरा होम मिनिस्टर हाइरपजरा होम मिनिस्टर सेम दे तांजा लौरगा मासी मतांग से कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर वरी साए अरे वो सदर हिल्स की डिस्ट्रिक्ट सेम बगिसी याम क्लियर ओवर डिसीजन लेरबला लेतबरा हाइबगी हंगपदगी चीफ सेक्रेटरी ना 9 तारीख मापन थासिगी चीफ सेक्रेटरी ना प्रेस रिलीज हम तवे हाइबली हुजि फौदरी गवर्नमेंट के क्लियर कट सदर हिल्स और जी और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट से मगी क्लियर कट डिसीजन लेतरीजी क्लियरली हाइरे मादु अगली मोई साफबा याइदा अदगी इंटरोगेटर अखोई आरएन रबिगा आई इमामक्त सेकंड टाइम वरी सानजे आई फमले अली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओवर फोन वरी सानबस देन हुजिक कइमत तौदी कइमत दिल्ली दा चिठी तांग तरामा थोइदमो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सिटी ने से राजनाथ अरे मैम ना चलीगा सत्यगा दुगा से खर ngangnaba lei अरे खुद थाबाई सी विदिन मणिपुर दि थाबा याई नागालैंड मनुंग दि UNC न तौरसो NSNIM तौरसो अखोई मासी अखोई ngam खुद थाबा से अरे अखोई की ड्राइवर मैम से सी ब्लॉकेज सी तौदि बाउरी इवन अखोई न सेनापति लोई भावा डिस्ट्रिक्ट लोई भावा स्कोर तौरगसु अखोई नागालैंड फोर्स से ngam सी ड्राइवर मैम की ओपिनियन लेने अगर कोई इन द मिन टाइम अखोन अदुन अखोन जीरी लाइन दे पोट पुनमसी तुमिन हडी थादन खोत मसी अरेंजमेंट ngasi are hayeng yadamina arrangement तोरिने अनि तांग टाइम पान चीफ मिनिस्टर चली सु कोइ जब्रो तराम पन्नी पुंग तराम थेदा राज मसाग मेटर सी गत ने वरी साधन मेबा मा सेंटर दे मी थार एसेस तोर बासी सोल्यूशन तौनो तौगे है मी थार ग्राउंड सिचुएशन जो एसेस तो गेसी होम मिनिस्टर कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है आई ngaiदी बीजेपी मुक यामना मंत्री थारक पसे कोई मणिपुर लेदी आई लाइव ता आई ऑफिसर और मनी आई लाइव ता आई लई गिदिन खंगे पार्टी ऑफिस संबा ऑफिशियल टूरल आगा अखोई यूपीए मतमदा पार्टी के कोई मंत्री सिंगला कांदा ऑफिशियल ड्यूटी द लागरी पार्टी ऑफिस कया संग दी मोई पार्टी ऑफिस संबा अरे फील्ड पार्टी का मरी लेने खंडे पार्टी का पुधर चटपा अरे मोई अखोई लोइनमक सफर तौबिनरिमने लोइनमक सफर तौब अमदा NSNIM की थ्रू दा हाइबदा होम मिनिस्ट्री ना हाइबदा मोई के तो करी गिले बोई दिलो अन मसिद अखोई मी की अवाबद पॉलिटिक्स वाइसे वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली प्रजाना कदमसु फॉरगिव तौरे ओके थैंक यू ओ मरक थाना आइना रिक्वेस्ट हम तौजनिंग बसे ngसाइगी थाखिबो लेटर कॉपी सु योगबिरिबिना अदुम तंग येंगबा याबई खुदोंग चाबसे फंजनी को ताओम तो मथंग त लंबिरक ताइ को एनी कॉपी पिबिरसु यानी PS एक्स्ट्रा कॉपी योगबिरदि CS की योरे पाइबि होरजे याम नुंगाइजे तामो होजिक्सी आइदी सुंथा थादना अखोइगी तुमिन हेता लेबा बंग तुदु नते
khang bam thokpa adugi khabam thokpa another DM the so khoi loina khang kre haibani gamin kaim to di se pada ta khene su haibi gebne uja sip chandra madudi thai thaba thadaba adagi khanabagi ngasai gi blame sing se khitang amu aina khitang swaida adina kana morom thamakanda leiriba issue sidaida pusal akanda center gi response se kamain ta hui aduga sab chana leiriba awaba sing se paudam birambra paudam mamdu taram matunga kari paikhat pa yabagi natraga immediately koi kari paikhalak pa yabagi center site gi kari wafam kari assurance pibiri unaba chatpadu ai jage ngasai copy do kitang sing do ga isu dum pai jai sin hoi adu mo soi ai sim soi do jage sigi copy saman si ba saman hoi akoina taksan jaba si akoi home minister Rajnath ji unare adu mathak da akoi state ki su election pai bi ba Javadkar ji Sri Javadkar unare amathang da akoi Kiren Rijiju su unare same nangi nungdang hai jab tai kon daily lai ngai da sida nungdang da yamna karino koina tawdoi se haibagi meeting am su nungdang da yamna luna chathare koi chasaru du su phai duga honorable CM na pirami ba tawru ba CAG piram de haibana ta masak ai mo gau da secondly I think as I congress society ke sum haibi ba du da ai yam thuna haibi du numini ni humni se manung da something will be done yam lai bak thi badi haujuk lairi se haidi akoina port am khak suoi oi do port am khak sagalaga dak long thabani na tawge tawraga swai do fairing turing tawraga center dai on the UNC do kawraga on the ngana view kai si it is very absurd unfortunate I don't want to use this but quite like thibni quai mawong ta handra kan da haujuk kawraga taw kai do chungdaw tawro moi do ba port am khak sungsa sagala moi do port am khak yamna chamam na laga we should not play very mean political game कोई लोइन खांगी मजे कई दौबगी सी ताना बस नहीं नो कनागुम कांगलुप अमु पुरा इंथोगा कांगलुप अमु का पुंझलगा वैली की सिदा सेंपिट हिड्रोगा खर तौरगा तौके कायब पोट अदम लेरमनी बट लेट देम प्ले देयर ओन कार्ड हौजला खतरबदी मसा हैबिबदो यूनाइटेड नागा काउंसिल सी एनएसएनआईएम की मखा द लैबा अदुगुंबा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हाइब तारगदी व्हाट दे आर डूइंग सो फॉर सो लॉन्ग मणिपुर दा हेक्टर हाइजगे फोटो नमी नहीं खोलें तो वदुती रतन दुती कोई तान फादगी तवी चुम्मी खंगदे लाली खंगदे इफ दे आर वेरी क्लियर UNCIC NSNIM की मखाद लेबने हाय तागदी व्हाई दे आर अलाउइंग UNC टू ऑपरेट कदवे ऑपरेट तौलेंगा ngasi manipur gi adu gada ga samnain taw frontal organization mayam sing khading har rete rate chathadana phadana khotana tawre ngasi ai nai ji UNC da ngasi kai tawrage ba somda khabar dana kai tawbagi khabar dana achau sadana singba sadana tholai what they have done so far UNC da su tawna crack down their office ai tawning bai wante if it is applied in the valley adu dik mafam khuding the same yardstick same policy should be applied in the length and breadth of Manipur se apply to hum thokta bro UNCC adugumba NSNIM gi makhani and khabar hafta I am so afraid reading the newspaper today if it is the case why UNC is roaming at large kaido bagi kanam ta phabi na ba laite tawrina is it this policy should apply in the valley only si question si la ka ne masi khumam thuye ba khoina adu lai si clearly I yam nong ni sigi manung da khoina khoi tawina bam changi but the message to the people of Manipur and my humble suggestion to the government is every problem la ko khuding every question ta ba masa masum la ko de khoina center da chatlaga swai tawu se am ikai because government have sina tawu se state kisna ngam ba se adu ki mating ngam grabjani Ozaki highway and tawrib se center na pesa thadharaga su state na stage da PWD gi through the tawraga loina tawbang haktani kayuma PWD gi sigi lambi si kana gumuna Jachip the highway development gi matang si thamam kan taklen jung angtang kanjab tai madudi ngasai Jachip Chandran da thamak po hojiki wafam sing se congress ta hangbo wafam ni wahang ni na khalla kanda oja tamu sursan da kari bahum tham bidingi hojiki wafam du da ai am khangsin na da se ne we should be frank ko akhoi makha leibel ta ma se UN seva ari NPF everything si akhoi NSNIM gi frontier relation NSNIM ga link leba party ngak tani ani mak aru
karamba innocent I am huji center wari sariba karamba NPF huji center ki sarkar la party wariba ana sida akoi home minister na akoi innocent I am gi talk toriba kambu sida asa interlocutor RNB wari chana beso matter do take up tawge si honorable same dhare ai maki mamang wari chabdo adu moina innocent I am the akoi ngasi matter si moina har agadi पोची इमीडिएटली सोल्यूशन तौनी मासी अखोना कर इनिशियल आई एम करम स्टेट अहम मरीद ऑपरेट तव यूएनसी करम मणिपुर हित ऑपरेट तव नते अरु अखोगी हाईवे कैनोना कंट्रोल तवे सो अरि अखोगी हाईवे अखोई जीरबाम योबा हाईवे से बॉर्डर रोशन तवे ऑलरेडी अखोगी गवर्नमेंट की मासे अखोइदा अखोई मेटर अखोई तौजगे सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग ओइजरगसु अखोई पीडब्ल्यूडी तो हंजदरी अखोई इमीडिएटली तंगाई फदर खर रस तो तौनबसी बोर्डर और याद लेरिनि मिगसिचे सो अदुना ngसाई मासिदा सुम पॉलिटिक्स तौसलगा अखोई करिगी सेंट्रल इनिशियल आइम द प्रेशर पिरगा इनिशियल आइम ग टॉक तौरगा करिगी मैटर जे चुमदे नोई टॉक तो तौरमी यूएनसी जी नोई की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नोई माउथ पीस नि मसी सॉल्यूशन फॉर ओजे प्रेशर ओजे फॉर पीरी सी कायाम पीदना कायाम कोइन पीदोरिबो और मासिर पॉलिटिक्स तौरदबने मासिर मी प्रजा के अवाबद मरक्तद मो खोगी मसाई हाइबी की डिमोनिटाइजेशन की अवाब मैम प्रजा से सफर तौरने अना मणिपुर ददी डबल ने मासी बेली वाद नते को चिंग द फादबदी नते हा इकोई कोई दरसो नगरम दगी पंदोल दगी फागी बगी अदुम ताबिरंगने प्रेस द खबर फोगी मैम वारी से सिंग हाइबलेते तम हाइबलेते पुनम वामिनरे हाइबनी लेरिबो फिबम सिदा ताखिलेन लाक्सबसी ब्रेक की मतुंग दुई लाक्सगे यamba ओके कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंग द इंपैक्ट न्यूज की मनुहुना येंगबिरिबो पुनम हमदा तुन पुदुन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज बेंग तादुन लेबियो संगाई फेस्टिवल द हांगजगदोरिबा पेबेट डिजाइन्स फोटो स्टूडियो नागमपाल फोबे समम लेकाइदगी अदोंगी अपाम्बा पोट अमेक लेबिदुना लकी विनर ओइबियु प्राइजेस सिंग अदुदी मियामगी हेने खुदोंग चाव यिंगजरगा लुपा चमंगा अमगी लिसिंग चप्पीगी नोट लवजगनी Late Safe Sangai. Come, enjoy the Sangai Fest and please do buy products from Pebet Store. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. ब्रेक के मतुंग दे येंबिरेबो पुनमपु अमुक हन तराम नोक्सरी ताखलेन छुंता थारम दबदि नते थारमी 11 नवंबर दा थाबा चिठीनी मदुदि चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की साइट तगी माइकई तगी यूनियन होम मिनिस्टर दा थाबा चिठीनी होय तबदबु करवाइदनो मतेंग पामिबा खोलिबा हाइबगी स्पेसिफिक ति खरदी ओइदे मदुदि यूएनसीसी वारी छाबियो हाइबगी रिक्वेस्ट तुनी ताकलेन मसिगी लेटर से ताकलेन उबी खरबा उबी द्रिब्रा ngasi ujari ama kanodubudi mamang di ire dubudi pau khange aduga letter simak adu maron su khange aduga masimak masak oin hard copy on ubudi ngasi na ham okay nawai masi kuchin ai tamodam ta no tawjage somdam pp ta ताकलेन लुजिक लाक्सनिंग ऑफम से मरोइना हुजिक सी ब्लॉकेट की कैनो सिनी इशू की दे दु तबदबु सुम हायरगदी अमरोम दायरगा political party ni NPF se manungda mari lenaba lenada idudi akoina madu uruba khangu budi nate madu gi chap chaba kaino so adu moi si su ene sengi kaino ni kaina hairadi swai se moi su kharadi chauninga do bra na trakana kainom di hanga ka do su dum mandi male swai wafam sina tongana thamama kanda hujik leriba blockade se taseng na state ki side tagi UNCC center da wari sabiu kai ba gi laiba wafam sina kayamaram chaina khanbi natragana blockade se lotion na ba state government da
स्टेप हुजिपुदी पाइखली मदुदी स्कोर तौरकांदा एसेंशियल कमोडिटी पुछलप गाड़ी सिंग चंगई मदुमंगना अवाबदु पुरा कोकपुदी नत्री करी करी सजेशन तौबिनिंगी करी थबक पाइखलनिंगी सो दैट लेरिबा अवाब सिंगसे याम थुनमक कोकनबा अकोकप फिबमदा लाकनबा हौजिकसे अखोइगे सप्लाई लाइसे इम्फाल जिरिबाम लंबीदा नेशनल हाईवे 37 दा लाइसे मसी ट्रिकल नि हाइबताई लाक्ति लाए थाउगी स्टॉक ता खरा फरे अदुना स्कूल भान सर्विस लेपम बुद हौरे खरदि फरे पोचै खरदि डेली एसेंशियल खरदि पोरे मदुना इनफ ओबिदि नते अदुनने पेट्रोल पंप ममांगदा एक हांबगा लोंग किलोमीटर अमगी मेयादा हांगी बसे अदु सोंदा प्रॉब्लम ले हाबदु गी सोंदा तौदोय मरम दसु खंगे सपोज एक्सप्लेन जु तौबिरे इम्फाल दिमापुर लंबी दे तौदबरी नुआइबगी दि हेना नुआइबनि हुजिक तोर इम्फाल जिबाम तौबसिदा लंबी सिसु हुजिक सिक्योर ओइद्रियबा नहान चिंग तोरगा ब्लॉक तोरमे आर्ट मूवर सिनब्रा कइनो अदिगी मु गाड़ी मु मै थारे अदुइसु मथक्ता लंबी कंडीशन फत्तबने ड्राइवर सिंगी ट्रकर सिंगी ट्रक ड्राइवर सिंगी कंप्लेन अम लै ngasi खबर यावने अखोय चिंग ngमरोय मरमदि सिक्योरिटी पीबसि इनप ओइदेन मोइदा किजब एप्रेंशन लेबमा लै अदु मोइने लेबदुगा लहाइरिबा थोलैबा गाड़ी मै थारिबा डिटेल हुजुमकी ओइनदि गाड़ी मै थारिदु अदि गाड़ी दु टेक्निकल स्नेक लाक्तना जादन मतोन लेहु मतमदा थारिब्रा नत्रगना कन्वॉय ओइना चलिबसि मरकसिदा तौब्रा हाइबदुमकी डिटेल दुमक्ति हुजुफाउदि लेत्रि अदु गाड़ी दि मैदि थारे अदुन हुजि इमीडिएटली तौगदबसे सोना नागालैंड लाली यारे इनसेंट आइमगा मरी लेनै काना हाइबदुसु अदुसु लेजरसनु सोंदना इम्फाल जिरिबाम लंबीसी मैनेजेबल ओइ हाइबने सिदगी जिरिबाम हेलाल कांदा आसामी कसार डिस्ट्रिक्ट तादुइनी अदुना हौजिक ड्राइवर सिंगदे एप्रेंशन लेरिसे सिदा मोइदे कॉन्फिडेंस हम लेहनुम संग मोइदे री एसोर्ट तोबुम संगे अखोइ नोइदे केमदे सोल लोयन सिमा नंबर 1 अदिगी नंबर 2 दा सिदा लाइबा अखोइ अपन पीनबा तौलेब लंबी से लंबी सिदा सोनगी लंबी से सिदा विदिन मणिपुर स्टेट की बाउंड्री नि अन गवर्नमेंट मागे स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर डील तौना होनबदा अरोइ बे मा हेक ngमजब केप कनो दु तौरकांदा तौगदमनेबा सिदा मोइदि सेंटर को वारी सानरिबिना अदु तौरिबिना अदा तौरिबिना कान हाइबे मसेद मोइदा तौबिया दे का हाइबदो आइदि मदु मरम चपाते खले मियांगी चखाव थत्प मतमदा शांति के वारी सानरिबा मी ग्रुप ने ना हाइरन मोइना मीगी चखाव थत्ला कांसिदा अखोइना एसबी वारी सानबो काइने ना तौलेगदि मनबु मिसराइल एस्टाब्लिशन डेल आदि कमाइ तौतरे serious law and order ma public ki revolt ma civil war ma ladi kamai tong sisu akhoi khangbom change ba public ki akhoi da manipur akhoi da ngasi babu da mawang da 120 days nagasingi matung da sam koino na sare hills ki samjal na 120 days akhoi khang ngang brido hujik sung ngang bridu kaino akhoi ji manipur da lairi ba akhoi ji ikhong irom dom lepcha dana lakpa sem reliance workpa ning khatamba independent kingdom momo waramba dugi spirit to khoi de leibne adu huji de leibu huji keno ji atmosphere eri environment eri social relation eri community ki enmity eri trust division mayam yam thin wange ba any moment spam thok matam da si community class ma thok yari ba sei da praja gi restive oiba ji henkal ei hana restive le waramba de huji anger ji sum wangkale aduna huji si कहीं मतम द क्रिसमस मतम द काउंटर ब्लॉकेट तबनी कहीं चिंग ना दाब लमसिंग द पोसे पुसल लोय हाबिगी सिगी सेंटिमेंट जे यौना लाबने बुजिक से अदुना वाई साना चनो अरु अखोगी सप्लाई रूट से असि क्लियर तो मतम द एरी सेंटर ना नो हार कदम मानदे मरम दि तहुम थोगने अखोगी अखोई प्रजा बिजाबा मोगे चाना थंगनबा फंगन बाय से गवर्नमेंट ऑफ द डे दुगी माय रिस्पांसिबिलिटी ने मधुमदि तौबताइसिनी अदुना आई सेशन आई माय पर्सनल aina tohunjani ba haitare war footing da jibam lambi da okay fine sonji tu asi sonji infal ma bu lambi tu asi kulong char problem nagaland ma de nasian leibu khotpa aduga library son de su keno de su assam de su nasian room operate tori bani aduna son na khar manageable way da manage to khar lai haibu wani aduna truck driver sing da khoi pochai pusen bir leba kambu de moi de leba chingna ba doubt moi de panic or bisi kong na thabak to bi bitai अगर लंबी से डिस्टर्ब पीरी कांगू सिंधु सिदा लेबे सेंट्रल फोर्स सिंह स्टेट की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द मतियंग पांगना लेबे ngakne moi kaidong leike kado wi state moi utilize tawdrino si question jine aduna tawio government na tawam thok i na khanba sibawdi yai na khanbudo
तवियु पब्लिक की सपोर्ट सोन फंगनी चाक यावदबा चाक लांबा मीसी सावगनबनी सावलगदि असावबदा डिसीजन लौबजी अचुंबा डिसीजन सुलौ लौदबनी हाइना बलैबनी अदुना प्रजागी सीरियस ओइबा अचौबा law and order can was luxury at home to Maduna, that would be the right decision and the right step. I hygiening the man. Thank you. Oza Sipsundra. Kitang seriously can be the Kanda, Aina Hangjadurshi. BJP say Hujiksi states the BJP Sarkar Laden Kalasi. Akui Madu Mind Laura Kanda, Lady By issue see Gi solution hybatai, immediate solution Lady By issue see solution say Kari Togen can be. Haidi kari toroga di fani ngang na ba khot na ba blame geng wi wafam sung na ta bada public ki awaba si hekta ma ko on ba ya ba phibam si kari orega di ko on ba ya ne kan bi BJP na direct adu asak khundringai da BJP na government pai ta ga di yam ahi apa sari ba communal line da ethnic line da khud sa yam sanga ga khaido ga si khaido ga koina si vote phangni sigi Bangladesh ki pangan mayam se si pusala ga si vote phangni ka si hana sweep tau jane ko si hana law in masi mayam se tak thok patai hana then present issues the present issues the ne na huji haje drip sai akoi na pora mo mong ta dan thamjala ga huji ki pura anaba khutha bam da BJP da huji kamai taw ne hai ta ga khoi su yam khumba lu ne jai ba chi taw lam moi hai ta re when election thau hum khatang ai kan da kai do wei no ba khoi na se da adu pi ni jiribam district pri ni Sadar Hill district pri ni se thani om se na ta di sahi tra mai ma mang du taw bi ro kadi kai do ge hojik taw ngarang nan ceremonial plug yung khatne yung khale mam chuang nan phan na jagoi san taw re no ala pi dre law khat taw ta bani masi BJP nu sung taw taw roi sing ba aduga akhone BJP na kayung ba community yung even yar even ching district mayam sing su manga khatna te taru khatna te kun muk tara tra ma pak thola ga po administration gi convenience ke koi taw ko su kai di even valley to district khare to ko su kai di for the sake of administration convenience ki on the not on the line of the community ethnic line na tabada akoi BJP taw de se adai da koi pai khasa kani aduna sigumba ethnic line da taw ya roi sinaga gi lamni si kuki gi lamni kaina masi taw ya roi BJP gi yam clear ni so ai da kanam ta na kuki am ta na adu am ta na si greater fatter adagi sa kuki na sina koi lamni kai kuki kanam ta taw ya re we are equally mafam se lai bi se singmi tammi hai ba lai te imam ta gi masani Manipur valley de lai at the same time yam lu bi se Manipur da ngase koi we have been discussing kuki naga si suna na tab da aina ai gi zati gi wa ngam dam ta Manipur valley sing si gi maitei sing amadi valley da tai ba mayam sing si protect kamai ta gada ge have gi yam thu legislation ama si gi law ma puthok pa si BJP di masi su taw da yaro it is not against kuki naga gi kam na te akoi gi lai ri ba samoi manung da 10% khak lai ba Manipur gi tampak si ama so la prik chawjala isi akoi ngak thok na na ba koi lom lai tai ma swai si da swai lan de tawjar kan ne du ga siuma macha ma su vote khara phangne ba naga in thok khara kuki ga maitei da tai ba vote ni phu se ga tar government sem dai ni kai ba man ba haje ni ko adagi amu naga sing si thok kuki sing jam in thok khara naga gi vote si ga khoi ga sa ba ya ba kai not in the interest of the public not in the interest of the Manipur siuma mayam sa sum taw lai tar ga di akoi loin simin tar ni rightly imminent I give marup senior journalist na thambi grip housing dakar with kamai pusala kada ge what man se kamai pusala kada ge but the ball should not be in the court of the BJP it is very much in the court of the ruling government kamai sing pusala kada ge fdi moin khangina a ukhul da mayam nga udai ni tawrudai ne commando mayam pusala ga ye loi badu mane dc gi da loi na khojal ga nomai kapsalak ta chilak da du gi mental attitude na laibak pan yaro eba Deputy CM na kaidano ma sangab sat kan ento phone call lam tawre yar ga sat khida badu adu na leba ngak pe yaro eba leba ngak ke hype tar ga di we should have the guts maitei ning thong ga tarom badu nuksina ba sigi chingtam nuksina bai matang la ga so sum nuksina na ba taw ba du control taw ta bani apam khra pam da ba khra haus lai ba point kai do we no ba khoina why the people Ningthi turen tana khoi Manipur gi border oirami haiba Suma Valley tana lairami haiba adu ma leibang ning ba marinjel leiba maitai aro maitai gi leibak or Manipur leibak sina ngasi awata na tantho mi haiba komodo ta thang yala mi haiba na why we are happy ngasi ban hek taw gra queue leng da AOC da thawai yam yaura isi kaino ba we should discuss this
Thank you. Jasu Chandra, so I like sending the same arena. Yes, state government honori, Honavaya honori, Kara blockade to Akogi Tangama, do I think Horokibani, Adugo Pusalak Pasi, Numitarani Gumbama, Geptilere, Hoti honori, Pusalei, Madumona Chapchana, Mayamgi Apam, Badu, Nimbamang Tungandrasu, Karamakadi honori, Habani, Adubo, Tokiba, Mamang the Tokiba Kara Togoxing, Adugo Huzu, you or film star, Sarkar says somewhere Kara, the Rom de Karakra, Swan Badomotoba. Any kind of issue, any kind of event, say handle to Buddha, Kara, Kitang week over man, Bagi, Wapum, Kaksulak, so I see comment to me. Issue is all Marie Sugar, all Marie Max and Ruth again. Right. We editors, I'm not you, I think, in our series and I you. One, a quick politics, the communal like the Pahan Puselaga, a quick what kind of politics to buy there. I see, unfortunately. Manipura, Bangladesh, Pahan Kam Sange. Assam was using BJP in a fight. See, Parliament statement, people 50 lakh Bangladeshis the heavy. Assamsi. I do. I think I see BJP Sarkar Kam deport to Namage. And Bangladesh accept the Todoro. And a super quiggy. Nanga Hajan and picked up Manipuri Kam Sange, Assam 30% every Muslim population Bangladeshi Muslim total Hanlemo Muslim Bangladeshi Muslim the parliament statement bigger. Secondly, as I know it and I do yeah security see Matiksare and Kalagat Tovada somewhere here and there a Palenchapasu a Garimate Hag with the Dum Levy. When I see assess Torga Matiksare and Kalagat additional force something in it, and the Ziri Lanjiri within the state of Manipur operate on Nina, I could fully exercise on me. But Amadu the Aquadari Parinama cannot organize. Driver man Nagal Lalu Yadri, we say. We cannot force the drivers Nagal Paul Richard Bayareda, Dimapu Erican Maudi, Tanzan give the Yaro, everyone is up. District Say, can you call me? But the morning you may tell me, Karam cabinet decision, the Yaudan of Wu, community decision, Yaudan Wu, district hang by Abro. Southern Hills hang by you, Jiribam will give you inconvenient over the Madam Sabasad foreign against the Carolini, all sections of the community do sell together, wouldn't a quick Punaba, a stakeholder man, the one of the Amagi to impose away upon day. Jiribam the Impal is some decision in Impal is like inconvenient. You district same of Court Pipe City, a quick asset you call me cockle immediately. Me currently young but the yai. Government gave planted district decision local later everyone clearly. I will seek the quay adequate force Darkal the Hen Tazela Ziri Lanjiri, September 1 avenue. The Udu road to BR on Pipe neighbor. BR Ministry of Defense Makada labor. Other quay I don't know if present aware Taura question or PW force to government. Okay, thank you, Tamo. Taklen, and just last question on the Tamoto election, say, Narang Chief Minister, Honorable Chief Minister, press conference, the high district same daba, any loops in the pressure, any loops in the dictator, Chalo Habani. Money. PDB meaning say, PDB message say, Clear. Message Tamoka, Yain Kamada, so I say, Kitangi, Samum of the Male, Karana High, District PBR we have any, Karana High, District PBR we have any, Live of home say. Tamam sai comment meaning edi akoi sarkar se matam chu kuiraktre baswai matang ti decision sung loroi haibagi wafam dugi message odori bra natraga na karino ka dictate tati chalu hai kanai dictate no chalu do re se dictate to ri ani makti tawre karamba dictate no logdo se karamba dictate no chalu do se che confuse kara tawre comment meaning ta masi kano ni magi statement du di chief minister gi se clear de dum boy adu clear oi besida high Vigoni, man Harry would do Tobungam Gudori Bra question. Yes. Masi Chahi, Mr. Na, Congress, the government, Palace Chaitra Masure, she lacked a little problem. Are you a chronic problem is at the Hilski, Jiribangi? See Mataxida no but Tongji Marine Distriction View have a issued July. I was chief minister and a high Bazaar. Kanam take pressure alloy, hive dog, Madune of when Presana Pabdi. Gum and Mataudi. Pressure the Tabak
as per law gi matung in tawba law do enforce tawba ngamba madru la apon do myam du namghai re chakhi bu du keno ko we afa blenga ko we adu ngagi matam leina na ba adigi amade su hapen malan gum taw adigi amade su hek malan gum taw adigi hui kai ba fen sitar ha do decision lo do lo chume khan ba decision cancel toro stakeholder punam loina cancel toro administrative convenience ki dam te district se khoi am sem ya ro boni recognize to ba jam thil le boni si ke no ge soni waterfall le ba le mram gi du sanapti gi ni sada hill sing makhar kon chalai ni kya thina administrative ke no da adu praja le ma me am dana district headquarter gi de le ba district office head head of the office chat ke ha mo kya thina mo inconvenience wo ram gi money british aduna si me am se mana nahan hai du minister hai du appreciate to ge तबुदबु सब्जेक्ट टू मान हाइदु थबु इन पांथोपियो अदिगे अमना हुजिक्सी आई लास्ट की ओइना केनो तोगे अखोय अंडरस्टैंड तोवे बीजेपी ना हारिबा अंडरस्टैंड तोवे कांग्रेस ना हारिबा अंडरस्टैंड तोवे इबोबी ना हारिबा अंडरस्टैंड तोवे राजना ना हारिबा अंडरस्टैंड तोवे हुजिक्ति लाइखोम तेशनबनि पार्टी ने सि मेन कंटेंडर नि 2017 की इलेक्शन जिदा अदिगे इबोबी सगा नासु ताम मरि रसु ओइना पाइगे तबु मतमनि अदिगे बीजेपी ना दिल्ली दा शक्ति पार मतुंग असम दा पाइग्रे अदुई मतुंग मणिपुर सु पाइगे हाबनि अदुना अनि सि कनान हेन फट्टे आइने हेन फै हाबसे प्रजा उत्पाइ सि मोइ कैनो ने पार्टी की मोइ मसा की पॉलिसी इलेक्शन जी कैनो ने चनबि ने चनलो ने बगा बट हाइनिंग इदि फनाम हरगसु फनाम हाइद्रगसु पब्लिक ति खंगेबा तंगरि मियामसे पब्लिक ति खंगे अदुना कांग्रेस ने बीजेपी फट्टे हुलगसु पब्लिक ने लौदों नते बीजेपी ने कांग्रेस का इबु सरकार फट्टे हुलगसु प्रजान के लौदों नते सिमदि पार्टी अनीदा कोये विथ ड्यू रिगार्ड टू पार्टी ने के सिंगल सिमदि आई सिगी केनो हाइजली पार्टी ने की यानदबा अदुगा यानबा हुनदबदुना मनी अदुगा लौदोरिबा प्रजा दु ज्ञान फजन ताई कराइदन लौनोइनो कराइना रोइदोइनो फजन खंगी हाइबनि तामोन थंबिरिसे लोइसलकपसे ngasi se ngasai gi maruina damo blockade ki kari gi sakhre mayam sakhre aduga tawbugi di ngasai gi chief minister gi ngarang gi warol ngasai gi district sem daba loop sing gi pressure satlu haibo phom se lore kadau di tha mani ahum sangabada adu swai gi marak stai da kari decision lawraga karamba achubo khongthang paikhat lamge haibadu yengmi ne khiba tari hairaga damo swai da lotion batai tamo tamo suchandra ngasi impact news की स्टूडियो द लाखबीबा खननेनोसी यावबीगे दमकता आई लोरपोदा अमुकन थागचरी तामो मुसु शेयरिंग बीजेपी की कांग्रेस की मरम द सुखरा के हेतारे फजना व्यूज एंड शेयर मयाम तौबीबसे तामो आई अमुकन थागचरी तामो मुसु जसिप चंद्र लाखबीबा मतम चान लाखबीबा खरा सावरसु सावना असेंगबसिंग अदुगा प्रजा सिंगदा मिट माइ ओइनना वाफम खरा थंबिरमसे आई लोरपोदा अमुकन थागचरी ngasi ki tamakati impact news gi manung huna matang sta lotion no gi tanja yorle adu bulamdam se thokliba thokdo wathok kya gi marik chumba report ki damak impact news ming taduna lebiu